Wala mendhino madhango maituma omundi inaudhochana mokweli na ndiweka nyenetwa Betty wa Mwanya. Nitawasalisha Betty Wambua. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. You're looking good. I've not seen you for 1 week. Yeah, sure. Hii kampuni tu. Ende wanavyosema Mtongo TV ninawekwa chokana kioko chaku ni chakwa ila nitawasalisha Betty Wambua ni ndio kunengelelie mawo alame idhanguni ya The Daily Nation. Na kwa ndio nengelelie mawo alame ni idhangu ya The Standard. Na mawo alama ningeto ito idhangu ni ya The Standard ni mawo makonite people versus body. Kuna na mudhanyani wa hiyo alternative government ila itombewe ni Mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka ninenganie budget alternative people's budget wala ni mudhanyani wa umundi minister wa Kinano John Bado kwithwa ipatiwa kusoma budget ya 2026-2027 ni kumesoma kula kwi mwenende ni mavola manengeto ito idhanguni no ya The Standard. Ende mawa suwa tauni manenge toka slot kanini dhanguni ya The Daily Nation na indi budget ya mwaka uki serikali kuislamoviano wake nando ibadhiti slingi trillion inya ndono nyanya mwaka wa 2026-2027 indi tuyamba kulikambinu wa mawa lama nenge tuito dhanguni ya The Daily Nation a World Cup like no other. It is today. Ndiaoneka na chauonika na World Cup ya mwaka huu ni tofauti mno na World Cup ilingi sithito sitha kwa kuma mwaka wa 1930 wena entertainment ili kwithwa po katikati wa break kanela ala ukimekwe mathi after na indi wekwatiwa kwithwa na 48 kana 48 nations ikumi si umita ba ile mbetani ya Africa and sisi kwithwa sitha ukamthini wa World Cup ya mwakani huu kana this season na ile kwatiwa kutoa kati wa theta to US Canada ondume na Mexico na indi mawazo ni then ukunengelelie mena mavisa page 2 page 3 mavisa ngeme 29 30 31 and 32 ni mavala manengeto ito idhanguni ya The Daily Nation. Tulika mawone hithanguni ya keli ya The Standard ni mawoma koneche ndi komiti ya mbungenene ya maundu mao tandike kuweta karani patonyeka ukethi wa sukale muthuku uminie ulika sokoni wa nthi ya Kenya manena kabinani kalama indete kuya kaunti ya Mombasa kuboima makonte la minie na ulika miasa kana vena wia waka na vena tan kana kilo 6.8 siminite ulika vande ya Kenya na ikana yecho katoa Kisumu na kaunti inge siya sukale wena muisyo kwa uima wa mwi wa enende mande ya Kenya meweta kana serikali yalete kwetha hii metho kumana uima wa mwi kana muvia uima wa mwi kwikire kana ni asese ya de mayo mande ya Kenya ni mwabola methanguni ya keli ya The Standard na indi twili kambinu ama wala manengeto ito idhanguni ya The Daily Nation page 2 na page 3 ni votu kunikila maovoa su kwa uliku kindu chambe ni kana yu iseso yu kana season yesu hiko atu kubingwa umundi saanya siya uyoko ya Mexico wala itu kwithia itu a launch fever officially na indi ipo na mpimo ila ikatowe kumila sumiteva ile mbetani Africa iko kwa atu kuba kana kusembea kikombe kiu cha World Cup Algeria hivyo Senegal hizo ni timu yako ya Kiafrika Ghana Ivory Coast Cote d'Ivoire Egypt Haiti South Africa Morocco Tunisia na DR Congo imwe katwa ile kwithia sitha uka ainti si timu ya kwithia hii vaitwa the international ndo ya kone Spain timu kubwa na no tubet vake ready Brazil tu kama na vau na indi ndio kutungo itina kati wa amwe kati wa mondo ala motuma World Cup ya season hii there is special me asia kana kwa kindu chambe ticket saving then siku the si most expensive si weto kana si range katiwa ngili monza mana monza na miongo monza na imwe that is Kenyan money up to 779,000 Kenyan money kana $60 to $6,000 bekwatu wabeweto kana fever already budget ile minute kumwa ni dola milioni mana nyanya miongo monza na imwe isu ni mbesa sia Kenya shilingi bilioni mana nyanya ne 13 na isu ni ina percent
ya 15% increment kulihanilwa na budget ilenge anenganirilika kana World Cup yuka after every 4 years na this is the biggest audience ile kwa watu wakuvika ndino wa World Cup ya season hii andumbe wa million monzando no imwe maye kwa watu wakwithia maya 10 matches ile kwa watu wakutoa na 3 hosts ila ni United States, Mexico na Canada methia maiko host this 23rd edition na a round of 32 will be held for the first time na match league kwa ati okuthao kwa ni ya na imwe na inya for over 39 days in 39 days in 16 venues na eventual winner will play 8 matches in total na ingi mathao maingi metho kwa masaa mathuku bio ku andoma Africa kana mono manthi ya Kenya mafandi simakensa ikara ndisikana makasaluka cia ingi masaa kenda ina saa monzani kana melo ile mathao asuka na ethanguni iyo si akeli ya The Standard mavuma connecting ma MCA makaudi lobi kuweta kunenga na mwamulo wako ikiwa mbini kwa minister wake Nando Kerich ula wathethe icio kwenda kwitha athethe icio ni governor wa county Levi Johnson Sakaja kutoloka na kuthi ndi ya Dubai tuna kwendeka maive kambuni lo matete milioni ya nemwe na thanthatu ni ma MCA ni mekweta ni wailite kwiki wa mbini na yakoma ni wana mbio ndo walia ubika sikalone sia bunge kukudwa makulu na indi tuisonga na mbini wa page 4 ithangoni ya The Daily Nation tuikulikila amwe katwa mawala makonetie budget ile kukwatwa kusoma muthanyani wa muthi ya mwaka wa 2023 na thantatu 2023 na monza na indi mbini wa budget yesu amwe katwa maondo ala manengetwe kuito kana mabathi wilo via nene ni pamwe na maondo ma waki wa malelo na budget ya mwaka wa 2023 2024 ni ambatite kulianilwa na ya mwaka ni wa 2025 2026 ila ya trillion kenda ndono nyanya kana 3.98 trillion na indi oyu ya ambatie ya wika trillion inya ndonyo nyanya na indi ilikana kana ngaliko eno inge ya ulei akwi muthanyani wayo ni mini na kwasa kana budget isu allocation neko netwa iwo ndula wailite na otomi ase kana pena maundu amwe makona matema bata the housing levy maisi yu yailite kwile yumitwe na manenga ne budget yo maite kana kisomo chali tonewa the highest budget ya rio ni maundu mawiti na tikwetela ni mwola methangoni akana ya The Standard balindi minister wake Nando John Badi okwithwa kana okwikwatiwa kusoma budget isu mwendoni wa saa 6 cia omundi kumenengana kana kumesoma kula kwi NMD budget ilani ya 4.8 trillion balaindi mwa mibea kaute bathiwe mbesa bingi ya teti maikula niki serikali hivi twethitumia beyond kila mabathiwe indi ni mobolo kwithwa Badi alienda kujustify kula kwi NMD na kuweta ki kujustify kuweta finance bill ya mwaka huu iweto kwitha ibithinyite mwene nthi na ai mutabia kana ni ibithinyite mwene nthi kana ri mubingite ni kati wa maundu ala kwitha ai justify kula kwi Kenyans ni mabala methangoni ya kana ya The Standard na indi mawazo tauni menengetwe kana my page 6 ithangoni ya The Daily Nation mayasa opposition unveils people's budget na toni ndia nawe tani kana katika budget yo ila mekwendekithia yasa kana kisomo kindu cha mbenjo chalite kunewa huitola wailite kana chalite kubathe wilovia mbingange thino wa budget ino ya 2026 2027 kiatio ni maundu makonetie uiti kana masibitali na indi kindu cha katatu makendekethia muika manewa mawia at least fedhewe na budget kukunikila maundu mawia na indi the total value of government's budget which the opposition has termed unsustainable against revenue projections of 3.63 trillion na indi tuikuikwetela na ndili kana Betty last year ni kwa hiyo na maandamano
makoleana na budget ile anaingatiro mwaka wa nusu na last year but yani pia no kwethiwe na maandamano yu mwene ndio si mwaka ni ongamila ba no we kana bado nimekusukumia serikali finance bill ya 2024 ni ariwetheka so tuthie kana mwaka wene nimekuimilia kana maketa kwetela ballot meke mawalioku na ende likana kana nebethitwe na amwe kati wa tongo imeiteta kana mawime maunyungu nisema kana ona kabinda kaingi uka ukethia budget ile yabikiana kusoma ebe na maundu amwe matebo na maiso kwisilwa mwango etino wiso kumethia mali kilo ndini wa budget na yu mwene ndi etio ene kulia why are we doing the public participation ya kunyama yekatoa maoni maitu yulu wa undu mekwendekethia budget ile kethia ya mina kuvitukithia na maundu angi makathima kaongelea nono serikali yote kwitha itumite 2.5 billion in 6 weeks sitaendeni wa hii budget na indi atete mekula niki ubisi wa president kana state house ile itumie ilobia mbingi niki ubisi wa munini wake ile itumie ilobia mbingi indi ithanguni athantatu ya the standard imenganitwa mabo suma opposition kwa nivel budget yo ya 4.3 wala meweta kana matilite ila ya serikali na bilioni 500 kalonzo musyoka kendi asia anengo mwanya wa kutoka president akao lava wa mutago wa diesel mete wa shilingi 170 wala nimekwa asia kana kati wa taxes ile makwitha mewe kana susia nomba na wala nyawasha measia kana nikoti mwene ndi ukileta ulasimidwa tia ini wala ni wako tethesa mwene ndefu ito masia kileta ulasimidwa kuiva cha lasima ungu washa wethangu ni siathantha tu ni mawoma kwa neto budget isu balame wetakana indi health mubia wa wema wa mwe no bathe wilo bia mbiange wale ndi ukwithiwa wekwata 175.5 billion ni kwithiwa donor funds nisimini toshlo ni ndimwe kwikithekana ni mokitana na mawo uva ndi ya Kenya mebo mawoma HIV and AIDS balibali kana kana ndi ya US niyo inapothea muno mawo utasuka na mawo ala moisio mande ya Kenya. Ni tusonga na mbendini wa page 7 tukunikila mawo amwe makoneti kisomo bandi ya Kenya na wala kuvikio yu mwe wa kisomo wewe takana maskulu mbe wa maana ili ni mamini tena kwethu wa mena mathina kana paketha bena issues affecting the students in those 2 or 4 schools na wala minister mwe wa kisomo ukweta kana mayibindwa kalenda ka kisomo mwakani huu na midterm yekwati okutoyo tondu ina bangi thitu kuma matukumi ngoli nana matukumi ngoli na nyanya mama yu athamthatu ona huyo bono kweta kana twikia mwakani yo ukete nibe kwithia bena changes email kwa kwati wa kuweka kunini bia kana kukwebia tampo ila ile the longest na makase kana nimekwithia mekomana na all the stakeholders mego atalama mambo makisomo county officials health professionals security agencies and other stakeholders to examine the root cause of unrest and propose targeted interventions kana mabigena kumanda undu meko nena na kwikithia kana mathina ala methito mekozi wa mthini wa tamtu ni mafikia kuthela na kwi munyanya wayo twine na bana mundu Robert Mutukondi na isekana mthini wa sikalu ila meko twaisi mekithia kana ni makonisiana undu isiana niso sikwithia sina mathina kana niso sikumia maunyungu niso makwa kunene amwe katwa mundu ala mekwase kana meko na mendete umeka bangi wona rusia matuka sasa matukani tofauti na isu sia about ni iko ndini wayo onene nyolo bikiana kutoyo na indilikana kana andu nimewie muno amwe katwa atongo yana la menga likoni ya serikali ebu mutongo wala ingi bungeni akati Kimani Ichung'wa nimewie muno mwandiki monene mubiano wa kisomo Julius Bitok amina na kudhamu kuma mubiano wa kisomo atwa maundoni maotali na indi ainena Kimani I say kana I did say that you Mr. Ogamba or the minister Mubiano Maundu ma kisomo have the most clueless peers in the Ministry of Education. He only sits in Nairobi and has no idea
what is happening on the ground. Lakini wawetete ngivi ndani la kisomo cha wetu akwitha chendethe na ina gutena ilovia maiweta kana kimani ni wete bito kwitha ata sukuminya ilovia cia kisomo kumwa vitana maweta kana kisomo kithi to ilovia sio sithi to story to vitani la ilite ndio tumekuta na transition la ilite katua maondo asu ni wewe kimani chunga waisia kana PS ni very clueless na kala ndiwe ate usukumia maondo ma kisomo na mavo asu ni manengete ni mome idangoni ya nyanya ya The Standard makoneche indi ene yanda kala ndi kumanda maondo ala matona kutethesha kuola nduthi maskulu ni wamana asime ko kabina ne kala manyuma kwetha mele twanthe wa midterm matuku 28 pamwe wa thanthatu asi maikulo manene na ciana cio kwikithia kana ni mama na mathina ala macikumbelite maiweta kana paingo justification ya manyua kunengane grievances sio na kuvibe maskulu mali ite kutwa grievances sio kula ku school authorities na mayedukirwa nikatoa mawala maithango ndi ya nyanya ya The Standard. Kuna rafiki yangu naona ameandikwa hapa Eta Washem Otoi is a professor na yu ni mawala me page 8 akolete where are the isolation units, where are the reagents, are the counties actually prepared na ndi kana serikali kuzilamuvea ni wao iti thite iweta kana then isese miongweli na ili kwethwa yakwa abantu ya Kenya ayuse litoko hiya woma ebola kumende America na makazi kana isese so should be 22 asi the watu usite these kukitana na wawusu kana kosa kukitana na siko sia kana sia wawa ebola ikumi na bam but anything that may say kana as of now they only know of one the Laikipia Air Base where are the rest na indilikana na bana maandamano na maminye na kutwaiwa mundu mwe nwende na kuikata kuga mawezi make itina wa maandamano na manatwaiwe na mwango 3 mana afikiana kuikwambeni maandamano mana atwaiwe kwa muthenya wa hiyo na the other day pia niko natwaiwe na NND nieleana na kwa isese sia kuya woma ebola kuma kuya ndi America bande yake wale asite kana ikindu kimasi ya kulia kwa isese suru ni katika kuyombanisa kega we mwezi ukomela kwise ya beba mato no sendi andomo na saka na pa ikindu kimasi ya kwa isese suna nimekwa na matongo yemwe likone ya uleme asia kusia nundu umwe lakini kwete awoma ebola kana alama minito kwati kana kuma DR Congo ma United States kumete bande ya Kenya kiuni kindu kitona kwete wisimu nene maunduni ma wait evangoni yake nda ya The Standard mawoma konete Halis say Gachagua come back after retreat to shape 2027 race masaka naende ni bila katatu Gachagua ku retreat oyo ise no ku retreat for 45 days kunena ni anatongo imeka toka nyome pumandeni ya mweka majenzi kumanya etina wako tikumya mwa mulosu we osa matambia meva ibina be ku retreat nila wonekie methenya monza te kumilandeni wa mbumano cia serikali aiweta ekimani kuboya kumana osa molo towiva ibinda yake ni ila wa impeach we kana wapitanjwe kibila ni wa retreat yengi na you a retreat for 45 days kana kwetha ate umelandi no mbumano sio ndasi yake utati kana public kithia kana ni wane na nyana kumana osa molo towiva wetha ngoni cia kenda we maboma connected manywa ma multimedia university amwe alama na athi wani mwabisa ma polisi mwe kana manatumie binya mwingi kubalanya manywa alama na mananda manite maiweta kana lecturers mayu manenga motiana na kutwika ni mayu manite mandu bailete ni mathami ise matuku ma metiani na kutoa yesi maandamano balendi kauta kana ana mende kuitithia maomi sie masibitali ni mekithoka nyo pande ya Kenya ndi twimina ni kana mayu wa thamthatu with their men's mental health key na amume wa mesisi oneza kana mesubi umwe katwa ataalamu alamu miti maoneni ulu wa the men's mental health is kana for many men the phone only rings when someone needs something or a solution na yundi sinundu yitu ithu na mikakati kana metalatala ithu bo ya kwikithe kana kakeli tunika subiwa na nibethwa bena maundu mailu ma kusia
mathina ala mekumbila aka serikali nono yende kutata kana onati serikali pasei makundi amo mekithathukanyo ni mekite mustalini wa mbe bata wakana kaka mwana kana the boy child kuikiwa kana kusubiwa na maiwa it's okay to cry no is kana kaumekea wa jikazi kimwanaume hafai kulia. I think okay that's to wrong. cry. Yeah, it's okay to cry. Nundu kwiwi yobe ka video kama no ni very disturbing mutandaoni na ni jamaa ukuetwa kwithia unatumite signal kunthini wa status yake ya WhatsApp ili tu kupeana hint kwamba things are not okay na no mangite kana no vanie kwika kindu kithuku na kilingisi nikiwa naweza ku post video ende na it is such a sad affair no you we feel like a boy child should open up na ndo methikisi na twika judge muno na tweka kuumisi itweke kwa yasena situ tusite kana mwanaume anafaa kukua hivi we are all human beings and with emotions and feelings. Sure. Bino wakati nikaitoka umundi thangoni ya The Standard ngaliko ne mwene kuoneka ri na mwaitu andikitwe Wanjiku ula ni kumwona mwananchi na ngaliko nengi then advisor ukumwonelelie buku yandikitwe mwa the 2022 unwritten agreement here is power, all others are simply distraction to it. Na ngaliko ni yengi bioneka baby sayandikitwe president wa ndino ya Kenya President Ruto yandikitwe 2022 2027 nendi 2032 alama ya dukuduku then question mark ndi 2032 kumaanisha yose ida ngoju wose ka umaneka tu ni kuwi ke weta ata ndienda umeni ondoke weta lakini yose ida ngwe ende katunka mthenya umonthike page 13 thangoni ya The Daily Nation kona ni team minister mubeano wa maundu ma kisomo gamba akwita mwiko aende kuicha kwinza bandu nayoneka yicha muthanga na ikuye tina balo kwicha bena skulu bena kibo chandikito schools na wetina bakoneka mwako thia skulu na ukwete mwaki ende kwinza kiti muthanga na akeke ondeto cia kwaze in a hole but I prefer to keep on digging. Okay. Kuna shida lakini wacha niendelee kuchimba. Sande saumwe wake okoni utilikita ndataka miongo 3 na ile twithia twanthe inwa kiningu cha salocha ukomana na mundu ikizito ithia mumbe na Grace Munenye ni twasalisha Beti Wambua na kone Beti wa mwania itina wa kilungu cha salocha ningwe thwandisio kithia na mutaalamu akisoma tutabia ni chao kiotuma manyoma bibi maskulu ane matamba mieva serikali ile itakuwa mwe na manyiwa na alimo skulu ni kwa jumla kwiki ile kanani mamina na mathenasu ni Beti wa mwania.